Day ne celebrate tawbadi buji kai nungai gi Manipur da akoi ne kai celebrate tawdu no sida celebration hai ai celebrate tawba la ka sunate ngasi celebrate tawma tam sunate akoi komai Manipur gi crisis se amta inghan na ba tawba se akoi punjan na bagi matam man lauraga akhang hi mayam se kullaga akoi right to equality se akoi maintain tawra la ta bada irang se thola pan koi amaga chak manara ma ngasi irang se thok kidra chu thok thoi Manipur se tawsi sori se lo lai ra ba lai lo cho chang se akoi lamni tangko pi se Manipur ni more se Manipur ni lo lai ta beta lawless society mo koi ra bane hosik se ai ni ke ai ni ni chatri ga chat pa ya lo chat na me responsibility lo ngam ngam ta leader me am sa dun adu da chat la ka covid ta pot yen bai ta ke ye la ka photo na ma thada dai tar ka si program se so koi roi ko se khang ye sing har mayam adu mating pang ya wi da su ya wai pang biu adu yaw da ya ko na te adu di kumai na mo survive to dori government na pra ye mi su na te lai beri ba leader sing du di adu da changsan na ka photo ka ma tam na te ba sikti akoi Manipur se amtang yai phare ha do uji yai phadri yai phana bam tau se adu imale ba kan ba da mayam di pulap responsible win akoi Bharat ki संविधान से we respect that adu ke doe sigi pot sida articles da akoi group ki dam ta yeromi ki dam ta so ka da boi ta ga de ko yang thuna taw ka sem do ba thau tai adu ina sa ni ngang ni nau di ngang ni akoi myam kunsan ma thau tai yenga lai thok ma tam na te buji yesu yeng bi na moi na khalle isa ki knowledge lai bi myam do amtang fight to mina se akoi phuna se hana se hai na te amtang se do mina ba taw mina si yang bi 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 ro ne Bharat ning tam 1947 da 49 का Manipur से भारत मार्च तौरे 50 का कॉन्स्टिट्यूशन लाए अभी मतुंगा एक लो मैम थोड़े 50-60 लो वगैरह विलेज ऑथोरिटी एक वगैरह 60 की लैंड की एक वगैरह मैम थोड़े कोई से नंबर नवा है तारे अभी मतुंगा उन पॉइंट तौरे 1970 तो स्टेट उल फंगे क्या कोई रब मतम नु यंग बियोबा सिदा पार्टी अदुदा की वानते अमसु पारमी लीडर मैम न थोखरे लेग्रे सही क्या सुबिरगे उसे 70 अब ने सुरब से इंडिपेंडेंस फंगी से भारत adu hausi ko da akoi ki solution se kumai pora ka do santi lauraga solution pora ka dam nate solution se kumai da pora ka dam no hai se akoi ki lairiba authority party sing da sumoi da hang ba change Manipur se to si sori se lo lai ra ba lai da lo ni cho chang se akoi lam ni tangko pi se Manipur ni more se Manipur ni lo lai ka be da lawless society mo koi ra ne hosi se ai ai ni chatri ga chat pa ya lo chat na me adu mo ke do mayang ni mateng pang bam thopa di loi ma klap me am da ki ma me am na pange adu ke doe akoi na sum il da responsibility lo ngam ngam da leader me am sa dun adu da chat ka covid ta pot yen bai ta ke ye la ka photo na ma thada dai tar ka si program se so koi roi ko se khang ye mayam adu mating pang ya wi da su ya wai pang biu adu yaw da ya ko na te adu di kumai na mo survive to dori government na pra ye mi su na te adu ke doe lai beri ba leader sing du di adu da changsan na ka photo ka ma tam na te ba sikti kumai so to si kumai na sigi moi ki thoi ba thok si kumai na moi ko hana ki ta ta tangdu lai ta na kumai na hen sigi hai ba dunia ko pen oen ga ta bas lo de ne na celebrate to badi buji kai nungai gi Manipur da akoi ne kai celebrate to do no sida celebration hai ai celebrate to la ka sunate ngasi celebrate to ma tam sunate kari no akoi ni kai no ngasi Bharat ki संविधान gi numit sida national law de numit sida akoi kumai na Manipur gi crisis se amta inghan na ba to se akoi punjan na bagi matam man lauraga akhang hi mayam se kullaga kumai na sigi outcome phajana ba ta hona ba se kumai ni sigi ge ha ba se sida taraga akoi Manipur se amtang yai phare ha do uji yai phadri yai phana bam tau se adu imale ba kan ba da mayam di pulap responsible win se hai ro se